urathukia wa marithathi, wikaniria wa mahiga na wakia wa miaki niguo gwatinda mwena wa Choka guku Nairobi kuria kwiyotherarire kwehinda barabara-ini ya Kangundo Road muingĩ ũkĩhinga barabara ĩno ũkĩmenereria gĩko gĩa mũborithi ũmwe ũrĩa ũcũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mwanake ũmwe. Ndũgamano ĩno ĩtuthũkire thutha wa mwanake ũmwe ũrĩa ũrutaga wĩra wa mĩako Ambrose Wanjala kũgũthwo nĩ ngari na gũkua hau rĩrĩa gũteng'eretio nĩ abitha wa borithi ũrĩa ũkwendaga kũmũnyita tondũ ndaima karembeko ga kanua na maniũrũ. Mmoja akaingia pande kwa ile chochoro, mwingine akanyorosha, na yeye venye alilemewa ndio alikuwa anasema alikuwa amepakia kidogo tu amshike, akavuka barabara. Akaangalia pande hii ilikuwa safi. Pande ya chini hakuangalia. Gari ilikuwa imekuja na kuna gari ilikuwa mbele ya hiyo gari. Gari ilikuwa speed. Dereva akalemewa akashindwa control. Kagonga mara 3 kichwa akakufa. Askari akajifanya hata kushika gari akaenda akajificha. Mpaka saa hii. Huyo mtu sasa amekufa nini? Amekufa nini? Hakuiba. Pengine anaweza sahau hii kitambaa ya mdomo. Mũrũ wa nyina na Wanjala ni aratarĩria ũrĩa mũborithi ũcio ambĩrĩirie kũmateng'eria hĩndĩ ĩrĩa moima thabarĩ-inĩ yao ya gũthiĩ wĩra-inĩ wao wa mĩako. Amekuja kwa nyumba akasema tunaenda kazi. Sasa tumefika hapo tukapata askari amesimama hapo hivyo. Akasema hamna maski, akatukimbiza mbio. Kufika hapa mimi nikateremka hivyo, huyu jamaa akakurusi parapara. Kwa barabara gari ikampiga. Moigĩte makoretwo makinyamario ni borithi a mwena ũcio arĩa makoretwo makimetie hakiri ya ciringi 500 wona mũndũ anyitwo atarĩ karembeko ga kanua na maniũrũ gũkũ magĩkũya rwĩmbo rwa cigana nĩ cigana na abitha ũcio wa borithi matikũmwenda kũu rĩngĩ. Hiyo si mzuri na hiyo tunafaa tunajua aje. Maski ambayo ndio inafanya mtu anakufa. Na sisi watu wa St. Michael wanatuita wezi na wametoa hadi shade. Aikari aya nimendekithĩtie gwĩkwo mogarũrũku na maabitha a borithi arĩa marĩ mwena ũcio macenjio. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithĩra wa Kĩhara.